ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، او گمان دے نکی دا کافر چی بش بشی دا اللہ عذابنا، یقیناً دین نشی جس کو لے اللہ لرا دخل عذابنا. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، او تیار و ساتے جدید جنگ دپارا سمرم چی وس رسی طاقت دویشتلو، او پاللشی یا سنا چی روائے تاسو پائے سر دشمن دالا او دشمنان ستاسو. وآخرین من دونہم لا تعلمونہم واللہ یعلمون، انور کسانم ددین سوا چن پی جنے تاسو اغی لرا اللہ پی جنی اغی لرا. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وعاش خرچ کوئے تاسو سشے دا اللہ دا دین دا اچھت والی دا پارا پورا و درکڑیشی تاسو دائے اجر، او بتاسو بائے ظلم نشی کے دے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اکور کاغش ولدا کافران روغ کولوتا نتم ورکوک شایتا او زان سپارا پالا، یقیناً اللہ تعالی سوری پارسبانے پوئے دے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اکغواری دا کافر چی دوکہ کئیستا سراپا دے روغا کے یقیناً پورا دیتا لرا صرف اللہ. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، خاص اللہ ذات دیکھ لکڑے تو پخپل امداد اپ مومنانو صحابوں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اجوڑ اخراو سے اللہ پمند ظلنو دے مومنانو کے کتا خرچ کرے ہاں طاقت سی پزمکا کے ریٹول تا جوڑ اخنش پیدا کو لے پمند ظلنو دے کے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لیکن اللہ تعالیٰ جوڑخ پیدا کرے ذری پمنس کے یقیناً اللہ دے زور و حکمت والدے. یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین، اے نبی پورا دیتا لرا اللہ اور آغشا لرا شستا تابداری کی ایمان والے.